Šta da radim sad, da igram kraljicom na H4, bio bi mat u 3 poteza, ali može se braniti pijunom, riskiraću, možda je očoravio od ovog čekanja. Pa jesi li ti normalan, pričaš to naglas, a ne u sebi, sad ću se braniti pijunom. Jebi ga. Hahaha, odbranio sam se i krenuo sam u kontranapad, ne možeš mi ništa, muahahaha. Sad ćeš ti vidjeti svoje, konju jedan turski. Napao sam ti i kraja i kraljicu sa konjem, tako da ti je kraljica crkla. A jesi skontao ovog lovca? Jebem ti krv tvoju, alfa turčinsku stvorenu za silovanje koza na planinama. Džabe ti psovanje, prijeti ti mat. Dosta mi je ovoga. Zamolio bi organizatora za jednu muzičku želju. Mrš konju jedan, totalno si me izbacio iz takta, izgubit ću zbog ovoga. Top na H6, i to ti je mat, sinko moj, aj mrš odavde, idem u finale protiv nekog Abdul Kurtona. Jebi se s drvenom kašikom, sad moram nazad na planine da ganjam koze svojim tukijem.